Etolosho aseongin biana laro na esomero na tuko kinauri akai tamtama kironu Apol na esomero keda ai man jautenelo atukono nueshisha taridwe auri aka kesi e bala siebe ekoto e komitilo a PTA aswama gogo ngai topole somero konyeno akotongo kesa som odo chokai bare teso to be ai to nyuni nyo esomero Apol ne esomero nyobi koto sho kesa janunu be aduketa itingin ingeta inete kes itogo ine pereti imwalimu ndo eshisha nakemak ijaje non be adawne togoye keda shoman ebe eridakito si imwalimu aishisha nakini keda gogo koto PTA esoma gogo ngore dakedwe ujauniyo edwe ishishe joko keda adukena ngon omambu adukena ngona sara itosikone teribu nuso agente so bolo bunu sa do ngone be jajula enete kapeda ona sa ajula kina sound PTA Loitetet Apollo kiniton PTA Charles Okalebongesi abalebe ejatar kesi apelulo aitopole somero e moria ritauria kada ai puana petano ranyo no be eruchokena auria kakede mwalimu keda administration keda nyo be tubele do jaunu kede joko krona yarit ne sanyo no be project kwati ne pereti mwalimu tenaro yatakino ya berlo geona kunyikota ngetonaki kunyikota yatakite nare apusi mwalimu no somere joko pedote ya someje ache kroto ngesina aito jokare abolasho Apollo kinitone somero Grace Nabudu wangesi ebalebe ipui projektane beiti PTA awanyu nebe engeta kinos. In our school we have been having a challenge of incomplete staff house, and the parents have resolved to make a small contribution towards completion of that staff house. And we also have an incomplete World Bank project, a 2 classroom block that has been on for almost 10 years. It was started in 2012 and the contractor abandoned it in 2014. We have been running the school and there are so many issues of food prices. Kanuka TV East, Abraham Elapu, ko districta loko Ngora.